Amsago norokno haini hai kok borok ni tech entertainment YouTube channel khaponi mare kijing song kok kama haise je miya thangnai salo 27 December je kaisa video upload khlaijaka je Aadhaar card bai mobile number bo haike link khlai a jagao gobang kok borok no comment khlaika borok bujiani bagai ano salaika je bo bujokmani chaya hinai borok ni sayangni mano mane anga jaga no sairika tamni hinke Aadhaar bai je mobile number bo haike link khlainai bolte change khlainai mane old mobile number new mobile number bo haike change khlainai anga bo salia amoni bagi borok confuse nangka hinkai emne kai a jaga abo haino update je Aadhaar number je nini agini mobile number tongeda a mobile number no te kaisa mobile number mane ketal ruinai change khlainani trick no rangna phunuka ama haita mane rom ni mobile loss ngi thangka mobile number kamai thangka mane abono tewaisa link khainani a process ya abono ni bagin tini ang obi nongno phunuka gai tabo ang no mobile screen tlangai phunuknai je bomo haike a process to tong kri mane mobile number kamaja katal chini Aadhaar link khainani a process a jaga rudar khari riya abo nongnang tabo mobile screen tlangai phunuknai khapani mari kijing song naidi miya thangnai sala ang o je Aadhaar ni je phunu kanang bo haike mobile number change khlainai hingka ang o jaga already haptai kan rok play store thanginai bo haike thanai naidi ang obono screen record nang yang left side ri wana miya je phunukmani abo ungkha je nini mobile number Aadhaar bai no already link tongo hingka a mobile number bo nini login tongo a khetro simise o je samung o je work abo khlaimannai o jaga samung khlaimannai tomung nini mobile number a agini kri hinga hinga kai nang o samung khlaimia login khaina bagi hinga hinga o jaga o nang katal number bai phano o jaga login khlai nang habi mono face authentication khai o je su khlaiana norong screen record tongo update khaina kanga mai Aadhaar update thangaya kanai o jaga o mobile number change address update name update email id change sung oro khai mano phiaba tabuk suk jorok hinge borok mobile number bai address update khaina bagi rikha Angka o jaga mobile number sing change khaina bagai o jaga sing thango continue khayo o jaga OTP sing o jaga redu do phiaba o jaga OTP rina phano nini a je agini mobile number kari hinga hingka o process khaimaya ani te kaisa mobile number o thangi tongkha abo OTP rika hingka kaino te kaisa mobile number ri makhamo phiaba o jaga process hingka rok ni je process sanma hingkai ketal mobile number link khainani ketal mobile number link na thaka hingkai mane ketal bolte a je agini a je change mobile number nangkhna thaka kai a old mobile number o kaisa OTP thanai hingke che new number o jaga add khai manai hingke tabung rok buji kana hingke tabo o jaga chung address update khaina thaka hingka o jaga chung address update ni khetro hingka kai chung o jaga address update chung click khainai do click khaina thaka hingka nadi o jaga o miya on to ang already thangjak hingka nadi o jaga hinang no phunukano Aadhaar update thangai keskibil thanglayan chung iko jaga address update a jaga chung habai thangnai thangka hingka jaga select document nung a address update khainani bagi address mistake hingka kai o jaga chung voter id rikha hingka o jaga chung I understand process khaika hingka o jaga scan khaya kanai 2 MB ni bisingo JPG PNG format chanamai o jaga nung nungko marna scan ma khainai eba khaba nung o jaga file upload khlai mano o jaga o file upload khlai mano aboni yagulo hingka o jaga details full khaini jemon rom di ang o jaga o just norong phungna bagai o jaga hani kaisa tamnani voter ID card no ang photo click khai nongna phunuknai khapangni mari kijing somte cha haini hai ang norokno phunuknai obo ani voter ID card hingke voter ID card no ang tabuk norokno omo haike photo bui nongno phunuknai jemon rom di ang o jaga o photo omo haike bukha hingke ang aboni yagulo hingke amo ang click khlaika hingke aboni yagulo o jaga uploaded successfully ingoi norok nugui samano kana o jaga naidi hingke aboni yagulo o jaga fill details tabuk hingkai nung je change khainai a je address tam ni mistake tong nini Aadhaar o nainai o jaga new address chung fill khainai jemon rom di o jaga current address tongmani hingke ani obo hai tongmani hingke tabuk o jaga ang fill khaina thaka hingka kai o jaga house number rwnai street rwnai area rwnai landmark rwnai pin code rwnai abo haike rwnai jemon rom di ang no phungna bagi building number ani asi rika street road rika ang jaga o jaga ang rwnai Munaisora to Rotila road ni ang rwnai
o jaga ja sangno bujano bagai sida ang khalaiglak tangi kan already tongo area hangka ang bel sara denai ama haike nokna phunuknai landmark hangka ang ani ge dogani bungno denai rotila bazar CHC center hingke pin code hingke chini 799201 no denai hingke o jaga phaika hingka kai o jaga bomono denai hingrok sungo bedel sora bono denai hingke o jaga joto phaika hingka kai o jaga chingtam samung preview details sung click khainai click khaipai man yaglang ka obo haike phaika hingka kai ang je katal address o jaga change khlaika o je katal address o jaga nangabo chata hingke tam khainai o jaga I have a review yakane proceed with authentication no thanai authentication no thangya kanai teisa jaga chung face authentication mane mokol cliri chung o jaga proceed ma khaibenai same mobile number de chung katal mobile number change khlaio old mobile ni noroi same ama haino chung o jaga ma khlai pinai do romdi o jaga o jaga renai hingke o jaga proceed khainai hingke ang mokol click khainai hingke aboni yaglong hingke tam khainai o jaga o chung kichu nasingmani yaglong hingke o jaga chungno payment khaidi phaine confirm and pay hingke jodi ang o jaga 75 rupees o jaga payment khairi ka maneno ani address updated hingui thangnai logi no ama haike address update khlaio norok saiman kana hingke hingkai te kaisa kok hingkai norok se sungmani aboni hingkai tabu phano borok proceed khlaiyako je nogodong kwtui mobile number katal mobile number chung mane aadhar o mobile number link se kwrui ko amoni khetre hingkai o je process manya gasung nomrok buji khana hingke norok tongmani buji hingke comment box no bai khola tongo te kaisa hingke norok whatsapp number bai tonglai mano te o video mansak norok ni friends hingkane share khlai di te o video ni bising comment box thangi comment khlai chadi o video no like rwna tapok channel katal theke subscribe khlai di haino next video malai jotno hambai bye